Mbanje kubasuhuza mwebwe muba mukurikiye itangazamakuru ryacu tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse aba yabereye hirya no hino. Rero ndongeye ndagarutse mu yindi nkuru se cyangwa mu makuru aba ari kugenda avugwa ku nkoranyambaga se cyangwa n'ibindi binyamakuru biba byakozweho. Twebwe nta handi hantu dukura amakuru rero tukaba tuyakura ku gihe.com, akaba ariho dukura amakuru yizewe. Rero mu karere ka Musanze rero abaturage bakomeje kuba bataka yuko ko udukingirizo dukomeje kuba twabura cyane. Rero bikaba ngombwa ko abantu bakora uburaya rero biba ngombwa yuko ko rero basambana nta gakingirizo bakoresheje, kandi bakaba bavuga yuko biri mu bintu bikomeza kuba byabagiraho ingaruka. Rero iyumvire nawe wumve uko abaturage babivuga. Nimba ugiye ku munyabuzima akagwa puridanse y'ijana urumva bakumariye iki? Yazifate franga utayafite akakakwima bakatugurisha, nyamara kandi ngo baradufatiraga ubuntu. udukingirizo abadufite batubahaye ngo bajye baduha indangamirwa ku buntu, baratugurisha wajya no kukamwaka akakubwira ngo urama amafaranga, utayafite akakakwima ukagenda. dufite abanyabuzima bano ku ivi nta puridanse baguha ubwo wajya kuyigura kandi barazifatiye ubuntu. Nimba ugiye ku munyabuzima akagwa puridanse y'ijana urumva bakumariye iki? Yazifate ntabwo ari umwe nubwo ari babiri. Ibyiza rero hariya kwa muganga ni ku Muyumbu tujya kuzifatira cyangwa imurehe. Rero ibyiza mwababwira nkatwe b'abakobwa nimba ari puridanse tugiye kureba tukazizana. Ubundi mbere habagaho akantu kameze nk'agasanduku gashyiramo puridanse, uzishatse akajya kuzifata, sibyo? Ariko nurenze urugero ugafata nkeya. Rero ibyiza mwatwegereza puridanse. Ibi ngibi rero ngo bigateza umurindi, rero bivugwa yuko ko uburaya bukomeza gukorwa rero nta dukingirizo. Rero ariyo mpamvu bakomeza kuba basaba leta yuko yabafasha, bitewe n'uko ngo babasha kuba bagenda bakabwira abanyabuzima ngo babahe udukingirizo aho kugira ngo batubaha ahubwo bakatubagurisha. Ibi ni ibintu rero bikwiye gusubirwamo rero, nka leta rero ikabasha kuba yabavuganira rero, kuko ari nabwo akenshi na kenshi hagenda hatera inda zitateganyijwe. Rero urubyiruko rero rukaba rurimo rutakamba rero kugira ngo leta rero ibavugire, kuko urabona ko ibintu bikomeje gukara muri aka gace. Rero ni ibintu rero biba bisa nkaho bibabaje cyane, ariko nkwibutsa ko wakanda ku ibuto ya subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru nk'aya ngaya atazajya gucikira ku gihe, kuko nta handi uzakura amakuru yizewe kandi ameze neza cyane atari kuri iyi channel. Naje gukurikirana izindi nkoranyambaga zose nsanga zirabeshya, ariyo mpamvu ngewe ibintu byose nabifashe nkabishyira ukuri. Rero aba baturage rero bo nk'aho biswe ku ivi barimo barasaba ubutabera cyane rero kugira ngo leta ibashe kuba yabafasha rero kugira ngo bajye babone udukingirizo ku gihe. Wowe tuze wumve nk'uyu muturage ibyo yivugiye. N'amafaranga mfite nkoreraho kuko ntabwo ejo nabwirirwa, na se nabwirirwa gute? Sidasara umuntu utayifite ku isi ntawe yanjye nk'uko babyivugira, bivugira yuko ko baba batunze abana rero batapfa kwemera ko bicwa n'inzara. Ni nayo mpamvu rero bemera bakaba bashorera yaho ngaho akenshi na kenshi, kandi urumva ko yuko bavuga sida ko nawe yishe, ngo ahubwo ngo sida ari inzara. Rero kutagakoresha byose ni kimwe, bemera bagashorera yaho bakemera bakandura. Iyi ngiyi yari Kwizigi TV, kanda subscribe ubike nuko wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro.